ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Саида Юсуфзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. иштирок ва суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид. ҷойгоҳи маънавӣ ва маърифатии осори Ҳофизи Шерозӣ дар фарҳангу забон ва адабиёти ҷаҳон. Баргузории ҳамоиш таҳти чунин унвон. тақвияти корҳои ободонӣ ва гулшинонӣ дар шаҳри Душанбе. ҳадаф таъмини зебоию тароват дар кӯчаву хиёбонҳо. машрӯи хабар. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идории Бонки ҷаҳонӣ хонум Анна Берди мулоқот намуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди Тоҷикистон номида, баробариятиён барои ҳамкории судманд изҳори сипос намуданд. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идории Бонки ҷаҳонӣ хонум Анна Берде мулоқот намуданд. дар вохӯри раванди ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди Тоҷикистон номида, ба роҳбарияти он барои ҳамкории судманд изҳори сипос намуданд. ба рушди ҳамкорӣ дар бахши гидроэнергетика ва маблағгузории лоиҳаҳои ин соҳа таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. оид ба таъмини рушди босуботи соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии Тоҷикистон аз қабили саноат, кишоварзӣ, инфрасохтору коммуникатсия, рақамикунонӣ, маориф, бахши хусусӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инчунин беҳбуди вазъи иҷтимоии аҳолӣ, табодули судманди афкор ҷараён гирифт. татбиқи босамари барномаи амалиёти сиёсати рушд ва таҳияи стратегияи нави ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ барои 5 соли минбаъда аз мавзӯъҳои дигаре суҳбат буд. мусоҳибон атрофи паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва авзои мураккаби минтақа ва ҷаҳон ки ба татбиқи нақшаҳо ва дурнамои рушд таъсири манфӣ мерасонанд андешаронӣ намуданд. гуфтугӯи судманд ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак сурат гирифт. Бюсеюми сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарони кишварҳои аъзои созмонро ба муносибати 80-умин солгарди қабули оинномаи Созмони Милали Муттаҳид самимона табрику таҳният гуфтанд. The Assembly will hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Muhtaram Rais, Muhtaram Dabiri Kul, Khanumha va Janobon. Imroz ki ma az 80-umин солгарди қабули оинномаи Созмони Милали Муттаҳид таҷлил менамоем, ҳамаи кишварҳои узро ба ин муносибат самимона табрику таҳният мегӯям. пӯшида нест ки айни ҳол ҷаҳони муосир ба ҳолати ноустувориву номуайянӣ ва печидагиҳои русуафзун рӯбарӯ гардидааст. ихтилофоти геосиёсӣ, талошҳои азнавсозии низомӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, мухолифату низоъҳо дар минтақаҳои гуногуни олам ва дигар хавфу хатарҳои амниятӣ барои сулҳу осоиши пойдор таҳдидҳои ҷиддӣ эҷод карданд. дар баробари ин оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва афзоиши нобаробарии иҷтимоӣ ба раванди рушди устувори глобалӣ маҳдудиятҳо ворид мекунанд.
در چنین شرایط مرکب و تغییریابنده نقش سازمان ملل متحد همچون منبر مکالمه، همکاری و تحکیم صلح و امنیت در جهان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. از این لحاظ کشورهای ما را ضرور است که در عملیه بین المللی جهت حفظ این اصالت بازگشت به رعایت کامل حقوق بین المللی یکجا و پیوسته تلاش ورزند. در این روند اینچنین تحکیم همکاری برابر حقوق میان دولت‌های خرد و بزرگ همچون اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. محترم رئیس، استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 با هدف‌های رشد استوار کاملا همصدا است و ما جانبدار تطبیق پوره و سری وقتی این بند روزنامه جهانی میباشیم. متاسفانه دولت‌های رو به ترقی خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی در راه دسترسی به این هدفها با دشواری‌ها و مشکلات زیاد روبرو میباشند. آنها بخصوص کشورهای آسیب پذیر ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را جهت تأمین مبلغ‌زایی، رشد استوار و بهتر نمودن دسترسی به منبع‌های مالیوی احساس می‌کنند. با وجود تلاش‌های دستجمعانه در این جهت حجم مبلغ‌زایی جامعه جهانی برای رشد استوار همانا طلبات موجوده را قانع کرده نمی‌تواند. چنین حالت واکنش سری وقتی جدا نبودن مبلغ‌های علاوه‌ای و بازنگری روش‌ها را وابسته به نظام بین المللی مالیوی تقاضا می‌نماید. تاجیکستان از اصلاحات مؤثر و عادلانه وسیله‌های مالیوی بین المللی جانبداری می‌کند. در مرحله کنونی ما شاهد سطح نابرابری رشد اقتصادی دولت‌ها میباشیم و در عملیه رفع این حالت نقش کشورهای مترقی و ساختارهای بین المللی مالیوی میتواند مؤثر باشد. بسیاری از کشورهای رو به ترقی و کم ترقی آسیب پذیر همانا زیر تاثیر پیامدهای بحران‌های اقتصادی و مالیوی، کمبزاعتی، بیماری‌های سرایتی از جمله کووید، آفت‌های طبیعی و ناامنی آذوقه‌واری قرار دارند. آنها به اندیشیدن تدبیرهای مؤثر در سمت دستگیری مالیوی از جمله ساقط کردن قرض‌ها نیاز دارند. از نگاه ما امروز وقتی آن رسیده است که سر این موضوع عمده جداً فکر کنیم. حاضرین گرامی، امروز مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم در کشورهای گوناگون سیاره از جمله تاجیکستان باعث ایجاد مانع‌های جدی در راه نائل شدن به هدف‌های رشد استوار گردیدند. کشور ما نیز که 93% حدودش از کوهستان عبارت است، از پیامدهای منفی این روند نگران میباشد. تغییریابی دور هیدرولوژی و آبخیزی و خشکسالی‌های پی در پی، اینچنین خاکباریش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر به ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان تأثیر بی‌واسطه می‌رسانند. ما بر اثر آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله ضرر جدی مادی و مالیوی می‌بینیم. متاسفانه این حادثه‌ها در اکثر موارد باعث تلفات جانی و از بین رفتن انفراستراکچور حیاتاً مهم می‌گردند.
عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و بالاروی حرارت باعث آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و بد شدن حالت اکوسیستم‌های بحر و اقیانوس‌ها گردیدند. میخواهم یادآور شوم که تابستان سال جاری تاجیکستان از کنفرانس سطح بلند آید به حفظ پیریخ‌ها در شهر دوشنبه میزبانی کرد. این همایش اهل جامعه جهانی را به مقصد بررسی مسائل مربوط به مشکلات کریوسفر گردی هم آورد. لازم به یادآوری است که تا امروز از 14,000 پیریخ تاجیکستان که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب آشامیدنی در منطقه می باشد، زیاده از 1,300 عدد آن پر آب شده است و سرعت آبشوی پیریخ‌های ما در حال افزایش قرار دارد. این در حالی است که پیریخ‌ها و دیگر منبع‌های آب تاجیکستان تا 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ما را می‌باید در روند حل مشکلات وابسته به سرچشمه حیات انسانیت یعنی آب بی‌طرف نباشد. حاضرین ارجمند، تاجیکستان در ساحه دیپلماتی آب موقعی فعال دارد. کشور ما در دایره ابتکار نوبتی خود در ساحه آب در چارچوب تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در همکاری با شریکان بین المللی خویش تدبیرهای عملی می‌اندیشد. من از کشورهای عضو و جانبهای منفعتدار دعوت می‌نمایم تا در کار چهاربینی نوبتی روند آب دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد شرکت فعال داشته باشد. این چهاربینی بی‌شبهه به ادامه عزم و تلاش‌های مشترک ما در دایره روزنامه عمل آید به آب تکانی تازه خواهد داشت. ما باور داریم که آن همچنین برای آمادگی به کنفرانس آب سال 2028 سازمان ملل در شهر دوشنبه زمینه استوار خواهد شد. محترم رئیس، اینستیتوت‌های قوی و معرفت حقوقی پایه جامعه عادلانه و استوار می باشد. امروزها جامعه جهانی شاهد نادیده گرفتن و پایمال شدن معیارهای حقوق بین المللی گردیده است که پایدیوار نظم و نظام و صلح و ثبات در جهان به حساب می روند. ما به ضرورت رعایت قطعی قانون‌های بین المللی و در چارچوب قانون حل و فصل نمودن همه گونه نزاع و اختلاف تاکید می نماییم. با درک عمیق این واقعیت تاجیکستان پیشنهاد می نماید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امکانیت اعلان نمودن سال بین المللی معرفت حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. ما از همه دولت‌های عضو دعوت می نماییم که به این تشبث همراه شوند و فرهنگ جهانی شفافیت و عدالت را تقویت بخشند. خانم‌ها و جنابان، تطبیق با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و استفاده درست ذهن صنعی می تواند به روند عملی سازی هدف‌های رشد استوار مساعدت نماید. من از همه کشورهای عضو برای جانبداری از پیشنهاد تاجیکستان آید به قبول قطعنامه مخصوص زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی اظهار سپاس می نمایم. اطمینان دارم که قطعنامه 25 ایول سال جاری از جانب مجمع عمومی قبول گردیده همچون وسیله اساسی استفاده بی‌خطر و عادلانه ذهن صنعی در منطقه ما خدمت خواهد کرد.
در این زمینه تأسیس مرکز منطقوی ذهن سنی را در شهر دوشنبه صلاح کار می‌شمارم. این مرکز بی‌شبهه می‌تواند برای اندازی تشبث و لایه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن سنی مساعدت نماید. قابل ذکر است که همزمان با مکمل گردیدن تکنولوژی‌های رقمی، تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت‌های کیبری نیز می‌افزایند. در این زمینه ما تاکید می‌نماییم که امنیت کیبری باید جزء مهم امنیت دست جمعی باشد. واضح است که در برابر جنایت‌های کیبری، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر ظاهرات جنایتکاری متشکل فرامیلی تا حال تهدید جدی به امنیت جهانی می باشد. تاجیکستان جانبدار توسعه منبع همکاری بین المللی در ساحه امنیت جهانی در زمینه روند دوشنبه عاید به مبارزه با تروریسم می باشد. ما آماده ایم در دایره این روند همکاری سازنده را با نهادهای بین المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل جهت تقویت مقاومت به خطر و تهدیدهای امنیتی ذکر شده به راه مانیم. برای نظریم که نهادهای دخلدار سازمان ملل بخصوص دفتر آن عاید به مبارزه با تروریسم می توانند در تطبیق همه جانبه استراتژی‌ها و برنامه‌های گلوبالی ضد تروریستی سهم مؤثر گذاشته دستگیری کشورهای عضو را در این سمت تقویت بخشند. حاضرین محترم، تاجیکستان جانبدار حل و فصل همه اختلافات و نزاع‌ها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. ما باید تلاش‌های خود را در راه رسیدن به صلح پایدار و فراگیر در اساس حقوق بین المللی دوچند تقویت بخشیم. یک سال پیش من از این منبر پیشنهاد کردم که قطعنامه مخصوص سازمان ملل عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مورد بررسی قرار داده شد. با گذشت یک سال مسئله قبول چنین قطعنامه اهمیتی باز هم بیشتر پیدا نموده است. در شرایط پرتضاد دنیای امروزه تشبث مذکور برای برآمدن همکاری در سطح بین المللی به خاطر رسیدن به صلح استوار شرایط فراهم خواهد آورد. من از تمام کشورهای عضو دعوت می نمایم که پیشنهاد مذکور را هم برای ثبات زندگی امروزه ما و هم حیات بهتری نسل‌های آینده دستگیری نماید. خانم‌ها و جنابان، ما موقع اصولی خود را در مسئله فلسطین تاکید می‌کنیم. برای نظریم که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل و فرمول 2 دولت امکان پذیر است. در این ضمن ضرورت حل مسئله مذکور را تنها توسط مذاکرات و راه‌های دیپلماتی با رعایت حقوق بین المللی علی خصوص مقررات آیین‌نامه سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌نماییم. ما دعوت می‌کنیم که در غزه آتش بس استوار برقرار و دسترسی کمک بشردوستانه تأمین کرده شود. تاجیکستان همچنین جانبدار تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه می باشد. ما آماده ایم به این روند مساعدت نماییم و در این جاده جامعه بین المللی را به رسانیدن کمک بشردوستانه خصوصاً به منطقه های از خشکسالی و زمین لرزه شدید آسیب دیده دعوت می نماییم. حاضرین محترم، تاجیکستان
از اصلاحات فراگیر نظام سازمان ملل متحد ضمن تشبث برنامه سازمان ملل متحد 80 سازمان ملل متحد 29 و دیدی دبیرکل آید به نظام معاصر سازمان ملل جانبداری می‌نماید. در برابر این ما از پیمان به خاطر آینده همچون اقدام مهمی دستجمعانه در راه پیشبرد صلح و رشد استوار استقبال می‌نماییم. این اقدامات آرمان‌های مشترک و اراده عمومی جامعه جهانی را در امر واکنش به تهدیدهای معاصر و بنیاد زمینه استوار برای نسل‌های آینده تجسم می‌نمایند. ما بار دیگر ضرورت تقویت نقش کلیدی و هم آهنگساز سازمان ملل متحد را در تأمین صلح و آسایش فراگیر تأکید می‌نماییم. تنها با اعتماد، همکاری و اراده استوار ما می‌توانیم آینده عادلانه، صلح‌آمیز و استوار را برای کل انسانیت بنیاد نماییم. تاجیکستان در امر دسترسی به این هدفها و حل دیگر مسائل حل طلبی روزنامه جهانی آماده همکاری‌های مشترک با کشورهای شریک و تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد. از توجهتان سپاسگزارم. 24 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди иштирок дар 80-умин иҷлоси маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид аз шаҳри ню-йорк ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ استقبال گرفتند. 26 сентябр соати 9 иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе давати ҳафтум баргузор мегардад. Ба рӯзномаи иҷлосияи сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе давати ҳафтум масъалаҳои амалишавии барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва ҷараёни иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ин самт ворид гардиданд. дар иҷлосия инчунин барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва ҷараёни иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ин самт баррасӣ мегардад. дар шаҳри душанбе бо ташаббуси академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони ҷойгоҳи маънавӣ ва маърифатии осори ҳофизи шерозӣ дар фарҳангу забон ва адабиёти ҷаҳон бо иштироки олимони дохилию хориҷӣ ҳамоиши байналмилалии илмӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон аз раванди ин чорабинӣ гузориш омода намуданд. ҷойгоҳи маънавӣ ва маърифатии осори ҳофизи шерозӣ дар фарҳангу забон ва адабиёти ҷаҳон олимони дохиливу хориҷиро дар китобхонаи миллии тоҷикистон ба ҳам овард. таъкид гардид ки ҳамоиши мазкур бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз 2 январи соли 2025 ба ифтихори 700-солагии бузургтарин шоири ғазалсарои тоҷик ташкилу баргузор гардид. حافظ شیرازی در سراسر جهان به عنوان یک غزلسرا اعتراف شده است و خود او هم همین مقام خود را پیشگویی کرده بود و میگفت که کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدم. و این ادعای حافظ به حقیقت راست آمد. هم حوزه ماورالنهر خراسان و در شرق و در غرب هیچ شاعر تاکنون هم سطح حافظ ظهور نکرد و اندیشه که او در غزل وارد کرد آنچنان زیبا و شیوا بیان کرد که هنوز هم کلام او در سراسر دنیا قابل ستایش و دوست داشتنی است.
дар замони истиқлоли давлатӣ аҷгузорӣ ва эҳтиром ба корнамоиҳои фарзандони барӯманди миллат, осори инсонпарваронаи адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик тавассути сиёсати илму фарҳанг ва шоирпарваронаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири тарбияи насли бунёдгузор ва ояндасоз баҳри фардои дурахшони кишвар вусъати тозае пайдо кардааст. Дар ин росто дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ, ки аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти тоҷик ба шумор меравад, барои муаррифии ин шоири ширинсухани дорои афкори баланди адабию эстетикӣ басо муҳим арзёбӣ мегардад. Қайд шуд, ки моҳи июни соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи Миллии ЮНЕСКО дар Тоҷикистон ва бо ҷалби олимону пажӯҳишгарон, ҳофизшиносон ва аҳли илму фарҳанги ҷаҳон 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ дар сатҳи баланди илмӣ аз ҷониби ЮНЕСКО дар шаҳри Париж бо иштироки муҳаққиқони зиёда аз 80 кишвари олам зери унвони 700 сол бо ҳофиз ҷашн гирифта шуд. Дар идомаи ҳамоиш олимону коршиносон зимни суханрониҳо нақши ин донишманди бузург ва шоири ғазалсароро дар рушду адабиёт ва фарҳанг муҳим арзёбӣ намуданд. дар толори мақомоти ҷоияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон ва варзишгарон доир гардид. дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба ҷавонон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. гузориш дар ин хусус. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт ҷаласаи амалкунандаи шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон дар назди раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бо теъдоди 30 нафар ҷавони фаъоли ноҳия созмон дода шудааст, ки масоили мубрамӣ марбут ба ҷавононро баррасӣ мекунад. дар ҷаласаи навбатӣ баргузор шуда муовини раиси шӯро, котиби масъули шӯро, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, аъзоёни шӯро, гирандагони стипендияи президентӣ, стипендияи раиси шаҳри Душанбе, стипендияи раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ, варзишгарон ва ҷавонони фаъоли ҳудуди ноҳия иштирок намуданд. тибқи тартиб гузориши котиби масъули шӯро шунида шуда, оид ба фаъолияти бахш дар нимсолаи якуми соли 2025 ҳисобот дода шуда, ҳамзамон барои пешбурди соҳа дар самти кор бо ҷавонон ва варзиш ба масъулин дастуру супоришҳо дода шуд. дар идомаи ҷаласа аз ҷониби масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ҷиҳати тақвият додани намояндагиҳои шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон ва иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимӣ, ташкилоту корхонаҳои ҳудуди ноҳия мақсаднок истифода бурдани майдончаҳои варзишӣ, ҷалби бештари хонандагони фаъолу лаёқатманд ба озмунҳои илмию фаннӣ, масоили ҷалби ҷавонон ба ҳунаромӯзӣ ва ҳунармандӣ, ташкили марказҳои иловагии касбомӯзӣ, таъмини ҷавонони бешуғл бо ҷои кори доимӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба ҷавонон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. мақсад аз баргузории ҷаласаи шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон ин ҳам бошад ба хотири тақвияти фаъолияти ҷавонон дар ноҳия ва тақвияти фаъолияти варзишгарон низ дар ноҳия ва инчунин мулоқоту вохӯриҳои баргузор гардида ва чорабиниҳое ки то ин ҷониб баргузор гардиданд дар ҷаласа мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дода шуданд ва инчунин дар ҷаласа нақшаи кори шӯрои маҳаллии кор бо ҷавонон ва варзиш аз ҷониби роҳбарият ва аъзои шӯро мавриди баррасӣ ва тасдиқ қарор дода шуд, ки дар идома масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва сохторҳои дахлдори ноҳиявии он барои татбиқ намудани ҳадафҳои сиёсати давлатии ҷавонон ва рушди соҳаи варзиш дар оянда низ барои корбарӣ қарор медиҳад. имрӯз саҳми ҷавонон дар ҳудуди ноҳия дар тамоми ташкилоту идораҳо албатта бисёр назаррас аст ва мо тамоми ташкилот, идора ва корхонаҳое ки назар намекунем дар он ҷо албатта ташаббусҳои ҷавонон дар ҳамин ташкилоту идораҳо зиёд аст ва албатта доимо ҷавонон кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дар атрофи сиёсати ҷавонпаронаи пешвои муаззами миллат камари ҳиммат бубанданд ва барои пиёда кардани ҳадафҳои олии кишвар саҳми босазоӣ гузоранд. зикр шуд, ки имрӯз аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар ба ҷавонон, ки қишри ояндасози миллат унвон шуданд, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда, тадбирҳои муассир низ роҳандозӣ гардиданд. аз ҷумла бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии иҷтимоии ҷавонону наврасони лаёқатманду донишманд имрӯз дар ноҳия 56 нафар гирандаи стипендияи президентӣ, 42 нафар гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе ва 60 нафар гирандаи стипендияи раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд.
малика бахталиева аз зумраи хонандаи фаъол ва гирандаи стипендияи президентӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 ноҳияи исмоили сомонӣ аст ки бо сатҳи забономӯзӣ ва донишу малакаи аз худ намудаш чун насли хушиқболи даврони истиқлоли ватан мехоҳад ҳамчун мутахассиси баркамол нерӯи зеҳнии худро дар муассисаҳои олии кишвар такмил дода дар рушду ободӣ ва ояндаи дурахшони ватани маҳбуб саҳми шоистае гузошта бошад. мехостам миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои дастгириҳои пайвастаи мо наврасону ҷавонон баён намоям. Имрӯзҳо чунин ки мо дида истодаем, давлату ҳукумати кишвар алал хусус диққати махсуси худро ба мо наврасону ҷавонон овардааст ки аз мо ҷавонон наврасон фақат илм омӯхтан, дониш омӯхтан ва касб омӯхтан мебошад ва барои пешгуфои давлати азизамон ва муаррифии ватан на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он низ саъю кӯшиш намуда номбардори давлату миллат бошем. дар фарҷоми ҷаласаи мазкур як қатор роҳбарони муассисаҳои олии касбии ҳудуди ноҳия, варзишгарон ва гирандагони стипендияҳо ҷиҳати саҳм гузоштан дар рушду пешрафти соҳаи ҷавонон ва варзиш бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии таъсисдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин довталабоне ки ғолиби озмуни стипендияи раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ гардида буданд, аз ҷониби мақомоти иҷроия маблағи стипендия тақдим карда шуд. бо ибтикори факултати молиявию иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар пояи кафедраи географияи иқтисодӣ ва сайёҳӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии сайёҳӣ ки ҳамасола дар ҷаҳон санаи 27 сентябр таҷлил мегардад, таҳти унвони масоили мубрами рушди соҳаи туризм дар шароити муосир конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ доир гардид. гузориш дар ин бора омода гардидааст. чорабини навбатиро масъулини донишгоҳи миллии Тоҷикистон ифтитоҳ карда қайд намуданд ки сайёҳӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои рушди иқтисодии кишвар маҳсуб меёбад ки солҳои охир бо суръат рушд карда истодааст. Тоҷикистон дорои мероси ғании таърихию фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. бо дар назардошти омилҳои зикршуда ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. таъкид карда шуд ки рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 1979 дар Испания таъсис дода шудааст ва ҳамасола 27 сентябр ҷашн гирифта мешавад. ин сана бо сабаби он интихоб карда шуд ки дар ин рӯз дар соли 1970 оинномаи Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ қабул карда шуд. бояд гуфт ки Тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзарҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. сайёҳӣ дар ҷумҳурияти Тоҷикистон соҳаи рӯ ба рушд кунанда мебошад ва дар ҳоли ҳозир таваҷҷӯҳи он ба ин соҳа хеле зиёд афзун гардида шудааст. ҳамчунин дастгирии ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон оиди рушди сайёҳӣ хеле назаррас мебошад ва дар оянда гумон мекунам ки соҳаи сайёҳӣ ба як соҳаи асосии пурдаромад ва соҳаи асосии шуғли мардуми Тоҷикистон хоҳад гашт. зеро дар Тоҷикистон имкониятҳо роҷа ба рушди сайёҳӣ ва ташкили беҳтар намудани вазъи иқтисодии иҷтимоӣ ва ҳамзамон эҳёи фарҳанги қадимаи миллии Тоҷикистон заминаҳо мавҷуд мебошанд ва ин метавонад ба рушду такомули таҳкими соҳаи сайёҳӣ дар оянда нақши муассир бозад. ҳамзамон дар идомаи чорабини дигар иштирокдорон ба сухан баромада қайд намуданд ки бо дар назардошти ин омилҳо ва бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои мамлакат бо шуғли пурмаҳсул таъмин намудани аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии иқтисодии сокинон бо ибтикори президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018, соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда буданд ки далели таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи сайёҳӣ мебошад. ҳадафи ташкил ва ҷашн гирифтани санаи 27 сентябр ҳамчун рӯзи байналмилалии сайёҳӣ ва тарғибу ташвиқи сайёҳӣ инъикоси бахши сайёҳӣ дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва тақвияти робитаҳои дӯстиву ҳамкорӣ байни кишварҳо ва халқиятҳои гуногуни олам мебошад.
бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ ва шинондани гулҳои ороишӣ дар ҳар гӯшаву канори пойтахт ва кӯчаву хиёбонҳои он тадбирҳои ободонӣ бо маром ҷараён дорад. масъулини сохторҳои дахлдори ноҳияҳои шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ ҷиҳати татбиқи амалии нақшачорабиниҳо бо ҷалби кормандони боғҳои фарҳангу фароғатӣ ҳудуди шаҳри Душанбе дар маъракаи гулшинонӣ иштирок варзиданд. гузориш аз рафтин тадбири ободонӣ. Душанбе шаҳри гулрезу гулбадомон чун шаҳри амну собот макони баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ гардидааст, ҳар сол бо гулрезиву гулпӯшӣ қабои рангинро ба худ мегирад. кормандони сохторҳои коммуналӣ аз ҷумла раёсатҳои истифодабарии роҳҳо дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе ҳамарӯза тадбирҳои кабудизоркуниву ниҳолшинониро дар ҳудуди пойтахт ба роҳ монданд. айни замон баъди анҷоми тадбирҳои агротехникӣ шинонидани гулҳои мавсимии ороишӣ дар мавзеъҳои муайяни шаҳр идома дорад. бо баргузории ин гуна ободкориҳо иштирокчиёни ин маъракаи ободонӣ саъй доранд дар сабзу хуррамгардонии Душанбе шаҳр саҳмгузор бошанд. кормандони сохторҳои коммуналии ноҳияҳои пойтахт ва масъулини дигар муассисаҳои дахлдор дар хиёбони рӯдакӣ ва назди майдони дӯстӣ бо шинонидани гулҳои рангоранг ва ороишоти хосу ҷолиб ин мавзеъҳоро ба макони зебоиву бароҳат барои гашту гузори меҳмонон табдил доданд. тадбирҳои амалишуда тибқи тавсияи олимону мутахассисони соҳа ва парвариши он мутобиқ ба иқлими Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. раванди ободкорӣ ва сабзу хуррамгардонӣ дар ҳар гӯшаву канори пойтахт тибқи нақшачорабиниҳои сохторҳои марбута ва ҷалби васеъи кормандони ин бахш вусъати тоза пайдо намудааст. ин маъракаи сабзу хуррамгардонӣ ҳамчун рамзи вусъат бахшидан ба тадбирҳои ободонӣ, хоса шинонидани гулҳои мавсимӣ бо рамзу тарҳи нав қадами навбатӣ ба иқдоми ба шаҳри сабз, ба макони зебоиву фароғат, макони дӯстдорони сайру тамошо табдил додани шаҳри Душанбе мебошад. тадбирҳои ободонӣ ва сабзу хуррамгардонӣ дар ҳудуди пойтахт дар ҳар мавсим бо рангорангӣ ва гулпӯшӣ нигин шаҳри Душанберо ҷилваи зебоӣ зам мекунад. ҳамин гуна ҳунари зебоиофарӣ ва шинонидани гулҳои ороишӣ дар дигар мавзеъҳои муайяншудаи ҳудуди шаҳри Душанбе дар робита ба иҷрои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо маром идома дорад. шарҳи хабарҳои варзишӣ дар саҳифаи навбатӣ барнома манзури шумо мегардад. реал мадрид зери роҳбари хаби алонсо пешсафии худро дар ла лига идома медиҳад. дар даври шашуми ла лига дастаҳои леванте ва реал мадрид рӯбарӯ шуданд. ин вохӯрӣ бо ҳисоби 4-1 ба нафъи мадридчиён хотима ёфт. ҳисоб дар дақиқаи 28 бо голи Винисиус Ҷуниор кушода шуд. голи дуюми реал мадрид дар дақиқаи 38 ба сама расонида шуд. дар дақиқаи 64 Килиан Мбаппе аз зарбаи пеналти голи сеюмро ба сама расонд ва пас аз 2 дақиқа боз як голи дигар зад. ягона голи леванте дар дақиқаи 54 ба ҳадаф расонида шуд. бо ин натиҷа реал мадрид дар мавсими нави ла лига шикастнопазир боқӣ мемонад ва дар ҷадвали мусобиқа бо 18 имтиёз дар зинаи аввал қарор дорад. леванте бо 4 имтиёз дар зинаи 16 ҷойгир шудааст. дар даври оянда леванте рӯзи 27 сентябр бо хетафе дар сафар рӯбарӯ мешавад ва реал мадрид бошад бо дастаи Атлетико Мадрид рақобат мекунад. тамошобинони азиз, чунин буданд хабарҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд ва мо онҳоро аз телевизиони Душанбе манзури шумо намудем. сарбаландиву хонаободии шумо таманнои ҳамешагии мост. бо барномаҳои телевизиони Душанбе бимонед.